Moto muri kampani ya Sipiro yari yambaye ibirango bya LK 273 M yaje gukubitana n'ikamyo ya Agitros ikora muri kampani ya Bralirwa yari yambaye ibirango LAH 338 I yaje kugonga uyu mumotari igahita imuturitsa umutwe. Bamwe mu babonye iyi mpanuka bavuga ko icyateye iyi mpanuka ari ukubisikana nabi. Iyi moto ya Sipiro nayo igahita ibura feri ikaboneza muri iyi kamyo. Ibaye ndewe hari imashini yazamukaga ituruka Nyabugogo, noneho iriya kamyo yituruka inyuma irayidepasa, idepashije aka gasipiro k'akamoto kamanukaga kari kujya Nyabugogo, afite umwana w'umukobwa yarahetse. Umumotari abona nta hantu ari bukwepere, akwepera kuri no brodire, akwepeye kuri no brodire ayigongaho, ayigonza ahita agarura umutwe mu mapine, ipine y'inyuma ihera ntimukandagiye umutwe, tubona umutwe uraturitse. Nabirebaga amaso ku maso nuko ibintu bigenze. Amakosa nayandi. Uko amakosa na ya shoferi. Ariko no kuntu bimubayeho yabonaga nawe yari yamuhesheje yari yagiye. Ariko ipine y'inyuma kuko yakase iki gitwe cy'imbere tereri itimera nk'iyahengamye gutya. Abari mukuru. Imanuka nyine imodoka yaturukaga hari haruguru, umotari yazamukaga gana hano. Ageze hano rero ikamyo imwe iradepasa indi. Depashije indi igeze hano rero bitana umumotari ashatse kurira hano haba harehare, ashatse habaye harehare rero ipine ikubise hano wasubira mu muhanda ipine y'imodoka itimucishaho nyine ku mutwe. Yaratwaye moto ya Sipiro. Kiba giteye impanuka ni imodoka ibidepashije indi modoka iri kugenda gakeya atabanje kureba imbere neza, ubwo isanga umumotari mu cyerekezo cye. Umumotari washatse kumuhunga ikimodoka kimwikaragiye ku ipine kimumanyura umutwe, nuko bigenze, ariko mugenzi wabashije ariko wari bubeho. Umumotari we yapfuye byarangiye. Yatwaye moto Sipiro. Yatwaye moto ya Sipiro. Iyo motari we yararimo ari kumanuka yerekera Nyabugogo. Ibyo rero uwo mushoferi warutwaye rukurura nawe yadepashije mugenzi we. Ubwo rero motari nawe ahita abura ahantu ahungira, kuko hano hafi yaho hari akaburodire nta kuntu ari kubona ukuntu akwepfa. Ubwo rero umugenzi we yahise agwa hakuno mu nzira y'abanyamaguru. Ubwo rero birangiye umutari we yahise agwamo agwa mu ipine. Ubwo rero imodoka rero amapine yose ataca hejuru kuri motari no ku mutwe, ubwo motari itarangira. Nanjye mpanyuze impanuka imaze kuba, umumotari we nabonaga umutwe wamanyutse, gusa amakuru numvise nuko bavugaga yuko imodoka ari depashe igasanga umumotari mu muhanda wiwe. Byanze bikunze buryo umuntu uhagaze ku tuziga tubiri n'umuntu uhagaze ku mapine ntago bagira kiribure kimwe. Ashobora kuba yabuze kiribure rero agahita ahura n'iyo modoka ikamurusha espace agahita umukandagira umutwe, nuko nanjye nabibonye. Gusa naciye mbona umukobwa aryamye hejuru kuri borodire, umumotari we yararyamye mu muhanda yapfuye, ubwonko bwasandaye mu muhanda. Kimwe abatwara ibinyabiziga bibaza, yewe harimo abatwara izi moto zikomeje kugaragaraho impanuka, bibaza niba leta itareba ibiri gukorerwa abaturage n'iyi kampani. Zifite ikibazo cyo kubura feri. Izi moto si ubwa mbere nyibonye yagushije umugenzi, si rimwe si kabiri si gatatu, ni nk'inshuro nk'igihumbi mpora nzicaho zakoze impanuka. Tumaraho abantu nimudacunga neza, ahubwo mwebwe mutuvuganire mu nzego zo hejuru bakosora ikibazo izi moto zifite. Kuko izi moto ni inyabibazo abantu bose barabizi. Abazitwara nta experience, ariko nazo ni ikibazo cyo kutagira feri, nacyo ni ikibazo kiri ahantu hose kiri rusange. Kuko si rimwe si kabiri si gatatu, ni inshuro nyinshi cyane zino moto zibura n'ibindi. Ahubwo natwe twibaza impamvu leta itabikurikirana, kandi leta ariyo yakabaye itureberera. Ziratumaraho abantu zino moto pe. Niyo ntwara ahubwo izamara abantu, ni ukubica. Ubundi moto y'amareyo itwara abagenzi, ni ukwica abantu rwose, ni ukubangira. Benshi barahasiga ubuzima, ahubwo abantu benshi barabuhasize, bakagiye bakazisubiza mu ruganda, bakazisubizamo ibyuma cyangwa bakazishakira amajani. Kurabona bazihaye amareyo kandi bagakwiye kuziha purakete kubera imbaraga zikoresha imbaraga nyinshi, ko nta mashanyarazi. Ari moto y'amashanyarazi ntabwo kuriwemo amaseri. Dore moto ivugure yayo dore ngiri. Ubwo twakubukaga ahabereye impanuka mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge, umumotari yari yamaze kuva ku isi ya rurema, naho umwana w'umukobwa yaratwaye yari yerekejwe ku bitaro, naho umurambo wa nyakwigendera wari werekejwe mu burukiro bw'ibitaro bya Kacyiru. Kuri iyi nkuru twagerageje kuvugisha umuvugizi w'ishami rishinzwe umutekano